Guys, indaba enkulu ushembe nezwe. So indaba enkulu makushembe awukwazi bethu ukuthi ungathi uphethe ithawula le ndaba enkulu mase wena uhlala phezulu kwalo ethempelini. Hayibo uhleli phezulu yabona leli thawula leli lithi alibeka nje kumele kube ukuthi uyaligoqa kahle kuvele ilokho indaba enkulu ubeka isihlabelelo ngale eceleni kuvele ngalamase ushaya leya boomerang yabona uthi mawuphakama mhlawumbe ulekhona uliphakamisa ulekhona usulubuzo here and there mase uphuma uligaxe lehlo lileyo nto akulona lokugeza ilamathawula lawa manje ugeza ngendaba enkulu kanti ubani indaba enkulu bafethu ubani indaba enkulu ingakho singawenza amakhulu kakhulu ngoba asifuni nize ningene ukuthi ningabhinca ngawo lamathawula cha. It's for aesthetics. Is it aesthetics? Yes, I think that's the correct term. But you get my point, bafethu. Niwahloniphe lamathawula. Igama lelithi indaba enkulu lifanele ukuhlonishwa. Kumele nilihloniphe.